Kuki News in Vezose, Nabonza Venlem Hivin, Tunin Zong, 7 May 2026, Nizing Ka Zong, Igam Sung Boy na ho abanin update hin bolkit no hitin tule tu a hichi video hin sim live wa jong hi news sung ho chu ivet na hi le Kamjong district langa namli bazar ho jong Kihal pan tai ti ho jong hi mo ai in a hin la tu chan ge ya hi detail i ma hi akila theinai po in hi che ho jong hi ni ha lang le update i hin mo wa het ding alom a uma hi le cho jong chu update hin bol kit now hitin a hin la tu le tu din mona Kamjong district langa hi I to bang to gon uma ukhur district langa hi I to banga ei miten pan ila o hitam Kuki chate CSO kiloi hom hon I chan ge ya pan ala vem ti ho hi I het theina divin holim na hin neo hitin Kuki CSO working committee ukhur le bungpi hon public consultative meeting nei hom dinga jong thangko na ananei ve ti chu meeting ko na ho ananei ve ti ho jong hi mu a hi in KSO Kamjong district in jong hitima a chu Lanchah ho Vangkho Kihal na Demna ho jong a boluvin heta chu KSO in pan ala dung juya state police le center force ho aga chi win a khu Kihal ha na ho jong hi aga vil ha vi ti ho jong hi mo a hin hi cho hi I het thein di win aban banin chom chan hin sei hitin hi chima sang chun tu le tu a mai tei gam sunga CM tha pa hin I to banga panala amte a hile tu le tu a hi ama jong agam sung zenga mai tei phabe pin jong avet nom lo a hi in ama jong hi I atila akisumin se theidem ti a hi nan sata pan la a hi in zan la jong ne sei ta win lamza thang le party ho na san ge in jong gi na abol a hi ta in hizi chun tu a hi ama hin governor pa to ki thu a center force leader ho center force la a alien deu deu ho na ko khom win gam sunga chamna le lungmon na umna dinga hi iti pan la khom ding ham ti ho a hi to gon ananevin ki ho khom na ananevin chule hichiwa hi security force ho jong izar ham khat ana zawin 2026 sungbe a hi Manipur gam sunga chamna le lungmon na a theina dinga to ogon nei dinga center force ho adan chu Assam rifle ho a hi in Garwar rifle ho a hi win aban le Maha regiment ho a hi win BRTF ho a hi win hita chu BSF a hi in CRPF in bona hi ana ko khom wa hita chu ki ho khom na na ne wa a district nga hi I to banga pan la ding ham ti hi sei khom na na ne win hi chi chung cho na chu mei te CM pan jong thupon khat ana nei na a chu a hi le mi pi hon jong I to sot no wa I gam sung inam sung wa chamna hen iti wa hi le mi pi hon jong phateta a center in to gon anei government in to gon anei ho hi to sot no wa hi le igam sungo wa chamna theiding a hi in khutilowa center in to gon aneya government in to gon khat mi pi hon isu boy jingowa I kham jingowa hi le chun igam sungo wa chamna kisim theilo ding a hi in hizi chun mi pi ho to sot jong kingai cha hi ti hi CM pa hin phondo na anabole ti jong chu mo a hin alang khat na Manipur gam kai sunga cheng pangal ho khamul sa ho TAOTE ama ho student kiloi khom ho hin pinem cha hinga hi hichi meitei pangal ho 4% ki pi hi 8% in nihin to pi in ti a hin hichi reservation ti chu na to na khat au mai le reservation za ho hichi ho khu pangal ho hin 4% bo anei wa hin hichi hi a hi the a hi le 8% a ne hin to pi in ti a hi nge na anabol ve ti hi mo hin a hin la I chan ge ya pi nem sign pan a hin la a state government to kilung to ta pangal ho thum na ain su bolit pi ding ham ti bang chu hoita kisai nai po in hi zong le pangal ho hin pi nem cha ana approach 70 chu pi nem cha hi nga hi
cái họ 4% bầu kỳ pi hi 8% be in hin to pi in tia hi thum na anane ve ti chu iga het thein ne dewa hin zau saw hi in chule Kamjong district langa DC Panjong tu a hi Kamjong district sunga kiloi khom na CSO za chum ho hi lekha anapi in tu ni 7 May 11:30 am a hi meeting nei ding ti a hi in hi chi hi mini secretariat Kamjong district sunga nei ding chule ako ho hi veleuchun group kiloi khom som langa lang ako a hi in hi chila a hi veleuchun a hlang pia tam zo pi hi e ho si kiloi khom na ho i hi wa mi ti a hi le e ho sanga hi melong hon kiloi khom na a tam nei di set kit ven e ho langa hi ga veleuchun Eastern Kuki Chief Association a hi in Kuki Women Union a hi in chule Kuki Student Organization a hi in hi chu si ti lova hi adang cheng hi even a hi le chi cha sat pos a hi le chun ar ho a hi tain adang cheng hi even na hi le I chen khom piu tang khul ho kiloi khom na e ho sang a jong hi tam zo ma sanga jong kana sei jingin tang khul hoi a khu a pau za chum chi a hi in khu khat jing jong hi a ha mu ke he to theilo a ke ho di vai jong le mei te pau a hi lo vai le u khur pau khat a nei ven hi chiwa ho a ke ho to lo wa hi le chun ama pawa e ho ku ki cha te adan chu tha do khat le paite khat ke ho thei mar khat le tha do khat ke ho thei vai phei khat le paite khat ke ho thei tia hi ta chu a vai phei a simte a zoom talova e ho chu ikimu to vai le ei pawa jong ki he to thei chu ai wanga tangkhul ho khutilo a hi win a khu a hi pau zat chum chi anei wa hi le ama ho hi boyu a hi ni ji chun tu a jong hi akiloi khom na ho hi evet na hi le tanghul ti a abana khuga velo chun ama ho tribe min za chum hi ta chu ki phitha san yeng a hi chi ho zo se hi tu nia Kamjong district a DC pan ko khoma phateta chamna gamsunga lungmon hlamon na umding ti a hi meeting ana kowin pung som la khat le ke a ki panding ti hi a hi in a hin la tu jingka thil so ho bang chu iwet na hi la chun hi che ho jong hi a lo thling dinga hi ta san umbi se lo hi ti chu iga phon the o in hi chi keu chu hi lovin Kuki CSO working committee ho in zong tu ni a chu thu zan hi a thu so a hin bol na wa chu a hi le ahung lung ding that 8 May Friday ahung lung ding Friday jing ne ho teng la khon Kuki cha te kiloi khom na ho zo se le public consultative meeting bungpi le ukhur gamkai sunga Kuki cha te zo sin joint public consultative meeting nei khomoi te ti a jong hi het sa na hin bol vi ti hi mo a hin hi chiwa hi ani hoding hi a hi la Friday hi ding a hin jing ni kho aban la amun ding hi a hi la molnom Vangkho ukhur gam kai hi ding a hi in hi chi hi amun la apart a hin pi ho apart hi a hi la pungsom la khat hi ding a hi jing ni kho aban la hi chiwa ama hon a sei be na wa chu a hi le hi chi public consultative meeting a hi numei hi han pasal hi hen kum som lagi chunglang phot hi chiwa hi I bon chawa I zaw dio hi numei pasal lo kum som lagi chunglang zaw si hi chi public consultative meeting a hi hong zaw so ke dio I gamsung inamsung aboita je in iti ki vai ho ma iti panla ding ham ti chungchang sei khom na inei dio a hi in hi ji chun kum som lagi chunglang zo si numei pasalum lawa I hung khom so ke dio a hi ti a hi Demna Dr. S Chongloya kona mo a hi ti chu iga het theina dewa I hin phon wa hin tu le tu a hi
Kamjong a hi in ukhur a hi in hi chalai ho a hi I chen khom piu tang khul ho jong hin agam sunguwa Kuki cha te chen na zo si hal ha ding del do ding agam zo si la thing ding Kuki cha te kiti momong hi Kamjong district a hi lo ukhur district sunga sa ta lo ding ti hi na sa ta pan ala wa aning lang kha na mei te hon a hin to sot no wa hi ta chu ki tho khom ho wa Kuki cha te su boy na dinga hi pan ala jing wa hin aji chu mei te to I hung ki do ting le mei te ho to iki ka wa buffer zone ta je achu central force o in phateta nga ting le I dei banga adei bang vai na to thelo wa hin hi ta chu na hin to teng la gam sungu vai operation hat deu ji a hi za chu ama ho hin tu a hi lungthim khat mangcha ama hon direct nga gal bol talo ding ama hon ane a go ho zo si po do ding thal ho po do ding a chang po do ding sumla pai po do ding a thi chu tang khul ho hi ding a hin la tang khul ho mancha na jala chu Kuki cha te su boi na ding a hi tu le tu ai to gon anei wa hin hi chi zong hi India gam sunga cheng tang khul ho hin khuti ta a Kuki cha te chunga asi bol nom ki lo wai a hi wa nga eastern flank kiti ho loi lam kai na a hi mei te thing noi ho to ki thu a Burma gam sunga tang khul ho to hin hung ki thu khom wa hi ta chu ama ho in Kuki cha te hi noi si ta in bol wa hi in a hin la ama ho lung dei bang ama ho gel banga chu a bol thailo phat no vai phat hi hung lut sort a hi ta in tu a hi alang khana ama ho dei bang a hi lo phat na chu a local mi ho jong hi a training a pi vai ta chu recruitment bol wa ama ho jong he ala wa a gam he deu ho he a pui vai ta chu a phat chengai Kuki cha te ho hi a ban bana chai do ding ti a hi to gon a hin nei wa hi le e ho dinga jong hi ukhur district sung hi han Kamjong district sung hi jong le khosa na kho chen dan hoi hung ha sa je ba hi tain hi ji chun tu ni a jong Kuki CSO working committee ki loi khom na bungpi area a hi in ukhur a hi in hi chi hon consultative meeting ne hi ti mi pi ho to ingai da no et pan ela deuham grouping I bol deuham a hi lo le et pan ela wa I ho I veng et event bit deuham ti chung chang sei khom na ding hi jing ni ho molnom village a hi Vangkho a bolding ti a hi je in kum som leki chunglang zo si na hung zaw di wa hi ti a chong chu Kuki CSO working committee ukhur ho a kona Demna hung kim mo a hi ti chu ika he the di wa I phone wa hi in hi chi hi a hi in sai seu Lanchah kiti kho chu a hi in ama oi KBC number 17 a hi ven hi chi kho hi ana Kihal a hi in a hin la a ho in hi an hal pi lo dan a hin adang chengwang chu asunga ho zo se agu chai ke zo nungu ba thil le lo zo se a tho zo ba hi ta chu in ho hi a hal dan ven a sei vin aji chu police aga vel ha ho jong hin in sunga Kihal ho avet na vaile thum I macha nei la go I macha talo hi ta chu in go keu hi Kihal da na hi a sei vin ni chi chung chu na Kuki student organization case o hon jong press release a hin bol na wa cha hi le hi chi to banga mail het lo hon Kuki cha te chen na khopi khosung Kamjong district gamkai sunga Lanchah village kiti deilo bola bolwa mihing bola ki bolwa neila go Kihal ha pi a I macha suselo innocent villager ho in le lo ki su sit pi a property ki su sit pi a hita gen theita ki ha hi ke hon sangta in Demna ka bolovi ti hi ngain phung do win hi chi Lanchah kho Kihal ha na chung changa hi government in pan hin la hen lang phateta a khol hen lang chule tu a khomi a in Kihal pi ho chunga hi compensation ho jong pi hen lang tu le tu a hi relief material ho jong pi hen ti chu ni le cha hian sil le chen hi hen a in a lo Kihal ha hi ta ji chun a chen na ding agi na ding ho jong hi ngai to pi hen chule hi chiwa
in le low hal ho zong government in agang theilam pena investigation bol henlang holdo henlang hichito banga thil phalo bola community khat ki ka boina so do sa thei thil bol ho hi agang theilam pena mando henlang victim ho zong justice pio hen agang theilam pena hichi hi ni holdo piwin itiam hana hung bo hung so na hi le hi chi chung chang hi hung so sang thei a in hi ji chun kisai pi hi chi chung changa asai tu ho hin ti chu mopo na nei ho hin agang theilam pe na hi chi to bang thil bol hoi mando gang hen lang got na pe hen chule hi chi a khonei ho a in a lo ki hal pi a property ki su sit pi ho hi government in agang theilam pe na relief hin pi kang chal han ti a chong hi thum na ananei pi we ti hi mo a hi in KSO Kamjong in jong phamo asale jengovin hi chi to banga agala jong zaw jong hello a khu a ki phin na nei jong hello hi ta chu noisy ta ki bol na chunga hi KSO in jong phamo asa na thu ho phondo na anani ti chu iga he te dewa isewa hi in tu hin chongkhojo village authority ho a kona het sa na hung ki bol khat ga sim kit lo hen hi chi chongkhojo village authority hon aseo hi alang pi a vai phe pa wa ki sei hi in sa pawa jong anoi langa he aji ki loven hi chi hi het theina divin ga sei lo hen chongkhojo village authority hon asei na wa hi a hi le tu le tu a hi pu ipan ana sei jing ma banga tul ha apana July chan ge ya hi sa le zu le wa ho naw nei phat tilhen a tui tha phat anaw nei phat no hi ji in koi machan sa I tha lo diu zu le wa ho I tha lo diu hi ta chu July chan ge hi nga a nga igam sunga tu le tu a hi sa le nga I tha wa hi le chun abona gap ke ding a hi in mang ke ding a hi in hi ji chun koiman gamsa a hi lo le zu le wa ho a tha thei lo ding July chan ge ya nga ding hi chi July ha hong thin ma sang se a chu koima chan gam le nga sa le nga ho man ta lo dinga tipna ahung ki nei ti hi het sa na a hin bol a hi in hi chi ho to bang hi ipu ipa te ho in jong masang la ya cho ana chi pi wa phateta sa le nga hon ano ate anei ding hun ho a hi phat api jiu a hin hi ta chu phat an pi ole gam sunga hi sa le nga ho a ko na hi mi hi min sum le pai ki hol na a jong ki mang a hi lo le ni le cha su tuina a jong ki mang a hi ji chun hi chi ho hi abona tha chimit jing ding a hi pon a hoi ji ding hi ta chu atam ting le khat la khat e ho ki wa na e ho adinga thil pha chum khat ai ji in abona tha chimit jing chu a hi thei pun hi ji chun phat chom khat I phat pi ji ding ahung tam tai ti ting le neu khat tha ki ji ding hi ta chu abona tha chimit jinga wang hi bol lo hel ding su mang hel jing ding ti wang hi I bol lo de wa hi ti a hi chongkhojo village authority hon hiat sa na a hin bol wa hi in ngaseu hi adi mama jing in mi hi min itiam khana ini icha ai anne ahung ki sup lo jong le sa hin ne ting le tui ki sa hin hi ji chun mi hiam adinga thil pha chum a hi in sum le pa in he lo ting jong le gam sai ga ka ma a sa chu bazarai ga jo ai le sum tam pi ki mokit a hin hi chu ho a hi ji chun mi hiam ho ai ki wa naw le e ho dinga thil pha chum ta sa le nga ho hi e ho dinga thil pha chum a hi je in chom khat ki sei nga yo hi tin la izan ham khat me ya patna July chan ge hi ilha ong diu koima chan sa gama gamlenga ergan a hi lo le cartus thal ja chom chom ki choya sa le nga ho kap lo ding ti hi thupi na a hin bol hi in koi tabang hi chiwa thupi na nit lova bolte te ya uma akimat do a hi le kileu sa ding
aman mo ki po ding hi ti zong hi phon do na a hin bol tha ve ti chu chong ho zo village authority a kona he sa na iga phon wa hin zan hi a Kangpokpi district langa chu sit in protest ho zong ana boluvin Nepali ho hin ki phin na ho zong ana nei ve ti a hin hi chi hi nupi khat koin atha hamti ki hello ahi wanga news akimodana chu ane ago zo se kila api zo ke nunga ki that dana hi ki sei ahi in hi chi Nepali nupi khat ahi hi chi ho hi ama ho lungkim lo vet sa na chu ki phin ahi ve ahin la iga het thei deu khat chu Kuki cha te hin leadership in a low dano. It's a hot bang he, ama hon kipin anay chung vahi, e hon zong ina asa de wahi, ipiji inam til eho gam kai sunga cheng a hi vin, eho gam kai sunga cheng mihim hochu, alung leina ding i hol diu, I chung va alung mon theine diu a hi lo vaile, ama hi ka upa a hi lo la, ama hi ka belze a kei, tu ni chan ge hi chi chan ge hlamon na ka nei ti lungel anei theina dinga I chen khom pi ho hi a hi thei chana za ne ho hi isu lungmon deu hi chi a hi tiang la chun mi nu mi pa khat I hi naw chu hungkilang thei ding a hi in a hin la tu ne a hi vet na hi le ni chi va Nepali ki that ho jong hi kina asa pi lo za dang nam dang a hi bo ve ti a ki mo hiat mo sa jing da na hi u mo vet eho gam kai sung ahi in kanamite ho ahi the ai le za dang nam dang hi zong le a boy naw a ha sat na ho hi eho do wa pang jong ahi di bovin hi ji chun boy pg within hi cho jong hi ga khoto jap ji lew hen mi upa ahi lo la agam nei te hi na pau chu min za na jong ap theiding ahi ti pa chu neu cha hi chi chung changa iga phon the wa hi in tu nia ma ho no pi khat thi na je ama ho si ki phina ama ho si in hi chi to bang thu a bol ho pa hi ai the ai le bon e ho ko tu hon jong thu so iga bol pi wa ni chi to banga ki tha ki mat na ho hi phamo a ki san a hi the a hi le akal prit ti chu thi koi ham mi that ho hi agang theilam pe na mat do hi han ti ho be a hi PR ho be a hi ga so PG lew han hi chi chu ipil hin na khat no a hi lo le mi za I chan na khat no jong hi ding ham ti chu neu cha lam kai ho het dinga I ga sei phung hin tin tu ni Kuki news MANGCHA a igam sung inam sung thupon cha chom ho het thim na deule neu khat ilung thimu aki update theine dinga update hin bol theyu hi chan chu hin tin Kamjong district langa ki boin ho wang hi nilha lang le itiam khana report ki chen ho imu wa hi le hi chu ho jong chu abanin hin sun jom ki no hi tin tu ni hi chi video a dinga igam sung enam sung e update thei now hi chi chan chu hi tan te tu ni Kuki news hin be a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen